5 days 16 days okay na nakola na yira na wode ba bedayen na wode baaye no owura Joseph osei na akire se ayare husem ane esun krai wo mu nyame ye show na na obi frɛ se wo ho akola no enti mpese me ne minuen ye brɛ twetwe nkomo na yebusa ne se nra no se ne kokosi na say ma net say nyame adom ene mo pai bo bibia ye kam se enra de wasem bedai na nyame ye me mane ye fe ya nwie so no kura no bi frɛ wo ho akura no obo ase se na akura na anye hu ni but okoye no na ye ono a send kokosi ye de feedback no hia e pa me pa ma cho ni di kan me da mo nyina FM enra am se me ba me de masem ebeda e ma mo ye me emoa am se program no koso na obi frɛ se wo hu abofra no eti me de tumanim e ma mo ma mo ka chem se me nkɔre se eye onu a ti me de awon keka me ko obuase eti enkomodi die mo na se me kɔ no me frɛ abrante na am se o frɛ mo no me frɛ mo no kyerɛ me se me fa ka me dru eyo obuase aminsi me nka se mesi amanguase ti nyame ya mado me kodu obuase ti me du obuase na me sanfa ka fufuro o ka se misu obuase so amen ka se me kɔ Medina mesi Medina nkwanta eye AGC school on ti Nyankopɔn adom me kɔ no so abrante ne de me number no e ma ne sister na e frɛ me a e ye nyina ye tie sompa gina akwa ho ti me du ya na eja Nyankopɔn adom o ma ne nsa so se eye me na ere me ba ne nkyɛn na na se on na me ba ne nkyɛn no ti ja odu ya no bisa me se me na me ba be fa abofra no na me se an no bisa me se eye me ba ana se ya soma me keke na nso nyame adom eye me ba no so ene bebia onya hu na se menya hu abofra no de na nso ohwe abofra no picture ana se ohwe nanim na ohwe me a me de me sa abofra no na ja oji ma wa tu na ja ode me call bebia abofra no den ewo te nyame adom me kodua na ese abofra no eti eho no na timidua me hu na me ka se eye ono a nti ema emfoni a na ekurakura me a ewo phone so na yi nyina me yi nyina eden ekire omu sedie abofra no eden esitie nyina na me pamacho sana ekusi na eye den na kopie boase ho wo se woni ne ba maezi eye den no tumi ekɔ boase ono akola ya na wo fro kai eye den no kopie ho ma me pamacho me de ne ko se me kan me de ne ko magazine eye dana o yira no na me ye adwuma nti me ye adwuma na mpase o sorry me hu bebi o fa no e fa de but ma enu anya me anim ne me me ko ya me ko hu bebi na abofra na de etie no ma fiti enu anadwuna besi sa brain me dwen ho a me ye de menti ase mon capture na my buffalo baby ote no mu a mun tware na ahwefo ne etie ahwefo ne hu no eti me dwen ho a menti ase because akrai na da ho ya ahwefo enra oboase picture um twa bre ye ni na nenso a wa ba studio no eno so ya na matwa na ma ona mo hu braka se me pacho enu a bebi a me a sa enu a me ko hu bebi a me ko hu no me fans enu o se ye den obeda ho me pamacho cause as ye the ba sheet bi ase hwa mana me pamacho waje dan a odemu me ko enu me bisa sister ne se e ba ne sen ena o se o omo da sorry na abofra ne den enenam krom honum eti aja omo so omo ni bebi a ofri eti aja okwa na wasan de wasan ba ho eti e ba asa na se omo tutotuto enuane ye den e ma no eti ena ma ne de e ka ho enra wo ba no ka asem bi se akra ne maame kwayi timi na ye wie suo no medwene ho ase ba tan a wo ba yera 16 days na waja no kwayi sa da wo yire na enha no me pamacho ye hu akola na waja ne ho se wo kwayi sa no me pamacho na eha no eti wono kura na se osu sa na me ka chense Sompa FM ana akola no sebe ne tibia ne nti
emfa mo emfa no ho ana entisa no ba tan pa wo ba yera 16 days ye hu no watimi afa bag ekwa yie ama wo be ma na wotiti ni suo enra obetena na wusu kasa asu no kema asu ema na esu sa no ti wo yire nso ne ho ye me nwanwa kwa bi so kakra because enkola omoye autistic and also omo autism no omo ahomete ti ye hwewom with total care wo no wo ye adwuma wono so afa bag kwaburi ti sese sa no sei obesa no ho adwane biem mo so am fa ne nko special school ti sa no bra na se obe ne dey because ye mpese de asie bi besi bi ewu ma me das isini de ese me yan se me pe school bi na ye nyina ye tie sompa o de nbe ko school ana ma me pancho me de ne di kan me de ne ko school no me de ne ko o mo ka se me yan no ya before answer on be no me ko na assessment it me de ne ko ye de ne ko achimota e ko ye na assessment but o mo ko no mo say onye saa ayifo ni bi omze omramake omze onye den me pacho na ye ese beginning no ye nim se bia oyim emun ontimi enkasa because ye wo no friti me fancy o start so onyini nyina no na e kasa ne ye de emma kra na emma ti se na nyame ya adoma ti se ne kasa ne de e baka kra kra itimi general ohun no ohun me pacho yi aw hu wa no ohun so ohun ne papa pacho nwanwa kwa ofa so ko ho ne de mu mama ni nko ne ho because o ko no nkura sika to 19 ne free akobo ase ana obi na ma ne left mami e wona me dwere ho a menti ase no because baby a me ko hu no kra no do e hu se e ho ne enye akurase de but enye oboase efi ankasa odu oboase ana wasan fa ka e ko brono na no we den me ko mu no so yo mama ya nyame ya de ne ye kakra kafa oyin ni me dase ni etiefo nyina nso ye mamo akwaba ya da nyankopon ase de dikan se yakohu abofrei na etie papa ene kwan a ofa so ehu abofrei na nyame anim ni oyin ni ye krom ha no ni ayetete ene ni ayehu bi wo social media ene so ni ade no media me dwen se enka eye nkrofo bi na emu ano na omunim ne tebia ne yie anka bia nka omode ne pa akoye bibi na omuhu tebia no em se ye de ne ye enye yie me de za na madwen ye me ye de ne ye enye yie ena omu ja ni si eho because akora we ontimi nante nkobo ase ene na kura ase ena tese oni sika nso so ode be de ode be froka nti ya yaka wonam kwa ho obi beti left say obi be ma sa left akwala say left no atwe edi sa left ne echi enti yesra batan say yenhwe ye mayi akwala no nyame de na ba besuo say de otie bia say de jeje ka oyiri ya semi enwanwa papa obatan sa akwala we ma no netimi hwe omo wo de sa wo ye adwuma enti nka beya oba no minim mo asetena mu de nka onye adwuma kola we yetete wo mo sa enti sa nso okọ school kura still wo sa wo check up wo hwe se eniema ekosei me wo madam fu bia ne ba etisa ohwim ha de na ode ne ekọ da bia okọ check ne up enti ye besre se ma wani nkọ no obi nimo unim nia enam akọda so de bebre abusua no enti mo ma wani nkọ no why say why ohini ni me dase de dikan me de rade ase se enran ko a papa so american ba ye nchen wa ha se no nyame ama ye nimu enwu ase because sane ma we bebrate me di biba ebi etimi di bosume ni ekire kra bi kra won tihwe biem na akoda ba nyame agina so mpempen mu ama ye hu abofrei eno kire se adwuma ye nyame ensa wom na mesre minua be men se
yewo ebusua bi wo ho a ya na sebe emma no na eji emerima ne tumi omuji won tumi se ade esese nka emerima ne ye no omo na eye na yesan wo bi a emerima no nso so adwuma no de esese mma ye no omo mum na age na omo ye timi nua bema se wo de no ye de sebe wadwuma oba ne adwuma nyina wasa agide account de ho amesrew twene bras free ne ene nnura ho popo a sebe ye beto wo so ne bi beto ye nso a wo de bedan ye ne so no twene bra na sene sese wo ye no ede boa ma abofrei ne ntitie mu ne nanamuntuo mu no ebetimi esipi no na etimi akonesa ama na yeye ena wo kasa emu a wo di betwa to wo kan bibi se aso de ne ko ba bi ne esenye sa yare ni bi na eya abofra no but wo enro a wo ne ye kasa no me kai se wo kan bibi se wo di ni ko johuru wo se fa wo no afi mu baaye no otumi kasa nkakra so no enti eno kire se still bibi ne ha no senye sa yare no kura na skasa afi no wotimi kan kakran kire se bibi pote wo ho a disturb akwala no enti misre wa wadawroma efri ne da erikoyi emfa abofra ne nsem ni agro na se yare no na ha no onye nu pe homeschool no send no ameka so kora mampo kra em se san kola ni bi wo ho makọ wo mmire bi enti ne se ho kra se ho de ben enti se jogori na hwe na ye hunu se de abofra no ye besi aye na brabo no afa me da se me da se em se enkrati bi ase ya na break akra wo ya na break akra wo ene se yo no nisu because obi won mo a obi tim de ne ba bi a 20 years kwa de ne share chiri kontimi nante otefaako ode ne share chiri ana be ma so no e be ma okoba santi ono na akra ne kra yira akra no onim se wa yira de ba ton so chine hwe no na adwuma kra be style sabe pepe because mo ha adwe o oti wi okoba no so mu e kom de me adwane bia so de man bia so no obato no bo se de na omo yem bai papa bla obe odidi sa odidi one day onye didi mfa so onye didi anopa wo ta aduansem dia ne odede nyame na adom wo bo ebi no didi ana jaje sade na ma mele kanade no ade ma adwen so afo ko mu de ni ko Sompa FM ai ko mu de ni ko akwakoye akwakowe wie no akopeska ya de amini hu adanse de menka bi ene ma adwen ya afa ya adwen na make se ne me adwen ya afa because mini ho na so hwemu a se de mo empenifo mu ka yi wodi waso ti na de oni fam ya wo busa se ye dai no koduru boase because one se wo no makwa se yen ene woni keska be ka se bia osre driver ana driver de na kosi wo ba wo onim kasa wonim se wo gina obi se bra mpacho mamiska to dwane wonim eti ye de no kopie boase ekurase on de mecha no enti ati se no akese e kan yi ai nipa ne begitre na anya yi no eno ai nipa de emrika de koto wurem nipa no okun no nipa no obeje ne wa ma medru ntem no na nipa ne koto wurem eti we ye de ko ya bosum ne ka se hey masa ene ma se de mempe no o se ne ye pe bi fanisi andi ma adwafa eti e besere se wo muso obi banam ho ana obi aso bi bansa me pa che ofiri woni firi gado chi hwehwemu yi asa de ese de amanfo ma yira we nyame ne yi adom so kasa kakra bi Sompa kwa chiri kasam tu zenra kwa anya fa so ye no ehu because brother kwa no nam kwan mo ana na we so da payment so Facebook live anya sem ketwa because baby akra yi ketesa no de asa bridge so ana ya ye bridge ne ti gwata because ensu atutoye say eti ye da ebra na se boss fo nyina obi enchim na fidie ne mfiri a wonfa nto Sompa ye woni papa de mamo sajajo enyame adon ye koba bami akobo aye beko yo bra ene ebeja akwan ye da se why wani nko ne homaye abusuafo ye nua be ma Joseph Osei ena ye ne no awie no afe nene ye beko ya sem no esom Sompa case number 1 Sylvia Wausia complainant aputuoja Kumase
Accuse. Kankan Francis. Accra. Wafanko barrier. Court. All day in court. Allah walai. Sylvia. Be one kasa pacho. It is a fine. Me wa Bible. Me wa Qur'ani. Ena me wo bodu ya apede he. Pacho me pe Bible. Ene ka no krenko a. Me guya ni mu ase Bible ne ho. Fansa ni fa page akosoro. Eya me Sylvia usua. Eya me Sylvia usua. Me kura me sem Bible. Me kura me sem Bible. Asema me bekan. Asema me bekan. No krenko a. No krenko a. Kontomponim. Onyame boa me. Onyame boa me. All day in court. Obapa. Ewie wa ma me wa beba abo ha ne sei adawroma. Afo ne etiefu etie. Ewie de me ba ye de nyaboko kola. Enyaboko. Pacho de bi. Yesam. Nyame no bo afo ate. Yo kasa ba ya fefe. Pacho mo honum na me wo faile madam bo achoa. E frɛ me phone so say ye ne baby so oba ne natena. Na maware ana na me si da bi me nware. Wo faire. Me wo faire. Okay. Na me si da bi me nware. Ana o se ne o de me number ebema ne ba no ama ne ba na frɛ me. Na me si yo mate. Ti mo hono ma na me phone bari. Me ko hwe ane ba na. Ana obisa me se minim na me si minim no. Ana o se ene me mfa me picture en send no. Na ono so mfa ne de en send me. Na me se mate. Ana me de me picture send no. Ana o se wonde oni me ba wa ba kuma sepen. Ana me se minsumi nim no. Enti minister ba kwa me di na chi. Ana me di picture na kwa che ne se wonim bla ya na. Na minister ne se a wonim no. Na madam bo acho ni kunukula wuye no ba kuma se oba ye ni bi na me sim de minim no. Ana aja me ko oba ma nchen e wa Accra ho no. No one ne akasa di sei. Benene kasa be busumi. Na free afro kai. No. E ko ne hon kran. No hon kran. Bro no be so. Ofanko beria. Uko he. Me ko Sylvia, menim. Odi wo ma. Kano kru wa kura ba bro ma me he. Kenu ate. Kano kre kire wo ma me na asem no. Ye hu ne kan ate. Ibie ni wa obi nya bi da ate. Obi na ye wie kura na ye de atwere buku. Ibie ni ho. Odi wo mu ma. Me pa cha oni mi ye bibi. Ora so se na ko no sa da no. Obo so pa. Me mei moto ye mo de asibe. Hele afimu ko ve asre kasai wacha me kwa de be ma na ndan subabo ni bia ankyere me. Oh fine. Ana me de se wanya kunu ano no. Ana me de ba kumase. Na ono so ba be hwe ba bia meti. To oba na okoye no. Ana ofre me ka chem so pe so oba ye me ho ade. Ana me suyo mate. To osa ba kumase bim. E be share date na 17 December. Ana me ka chem say o wale mi wie na so de me kwa Accra onum na. Me so me wo baba akọ me de akwa ne be kwa na o si da bi edisi ano me de akwa ne kwa me nya hu wonu masetena eti se me kwa na se Mr. T adwuma oba me abefa akora no nti wono kan anya me de na me de kotu Mr. Penianim ana Mr. Fred be na ka chen se na me de abetu ne ne no kure ana be ma ne ka se aye no kure na ye kwa baba modern se ba abefa akora no ene ja be ma ne so wote ene ye koye ene ye wari mi wie no ode me koye ya kwa Accra pe be ma ibo makonma na oye da adwuma oye electric weather na we ba chon me nya adwuma nti me kwa na me ton ade fruit okay enti ya kwa ye pe be ma ibo makonma obe frɛ adwuma baba fie no odi nkan akọ veranda mo be bia me ye adwuma no ko hwɛ adwane na ma ye gu silver no no obusa me se medidi ana ana me sia medidi ada me tibi mo awobi na me sita ma tibi am obi ana osintia na nko adwane a wo ye no ana de wo ate am na kasei awa de enim eja oyin ni ama kranchara zo ami so avenya ye nyina ye tie so what the measurement be susu aduane no ai ma didi pechie to aso ana me sia na se usika wuyi ma me no ana be che ba bia adwane me ya e be deda ho ade enim osia wo kumase na wo fa bibia fofofo no
aka anom de emfa bibia fufufu wudidi dodo eti waka asa no ha me pa ana brother Jinwate ene fiara brother so Allah wallahi ye obaba kasa ana me frɛ ma me na nam ne so na me di hu be ma no madam bo achwa no me frɛ ne ka che nsi sei na ekoso ana o frɛ be ma na be ma ne se wanka ne bone so ana madam ne sa frɛ me back na o si me nya abotre na me su you mate enti me wi adwa na me twɛn ma be ma ne frɛ adwuma ba mama na akɔhwɛ adwa no ba bia deda na mate ne de ama ne sa na mo ngofufu fufuo ya wo na no wa no so be twan ma na ba na me twɛn ma ne ba sa na watwitwa me mai modi akukuduro ye niema kura yi mu o Everybody Yankopo. Oh, Masi, why a crown pa? Who de twaso? Me try maneba. Na mat bear money the aqua command. Sana mesu made the media. Media made the measure say be beka. Say be a de chia. Anka se me dia juani in 90. Mama Fufoni be beka. Na na mudi K15 o. O tikafu mudi pa. Ewia enumle. O edi ni. O ya santini. Aha, yo. Twaso. It me try maneba. Na me de ne dia command sana me di media no kwa na me di no kwa me so na mabo nso aguso na me de ada se be ya de chia bi ka obenwu se on kasa ho ya meneneti ho no ma na me so me kodu ya me senior ma me yi ka wa ne to ti me wi ama kofa ka wa na hye ti da ko me senior ma yi ka wa na to be ma na anko adu me kwa ba bi aka wa ne da na mbusan se me de ka wa ne to ya na we ana wose wafa ana me se ade ntina wafa ka wa wose wakoka se me si wodidi me didodo enti no wafa kawa na me sisa asem ye ba ya boro bosome ti ade ntina da na no me anyi kawa na anto na asem ya boro bosome fe na me be yi kawa no e di ato me ka menu nsem bia be ma ya amfa kawa na ama me benim wona no nu su yi ni de na odi kosie ye na me su yo mate ni na me net wonum ana wo ka che me se di adwuma na meye ana me se o meton asomade no si da bia asomade de o ma me nton tomato fruit na danfo bi oni ni wa adwuma ayili ton fruit to obema me na aton fruit ya ko achima na me suyo mate ti ekodu ya no kra no honeymoon kra ma ya ni bio Christmas no kra ya ni anwie na be ma me start adwuma na mo ye wedding e pa cha Sompa FM na tuna no do kro no na so do mo be ko honeymoon me ba cho de bi say ya obi wale a anka jana person ka mo ba hu me kakra tu ko du ya no se da bi cotton fruit se unisika wan fa bibi ama o de be bo awade no tu to be chi me fruit be ba fefe tu aso ntu akoto apro na ma wa na amango ana ma miska o ma akoto amango ana akwadu abrobe ene popo ye na regional traffic mi de kwa achima abaya mo premu to aso do na jo asan be wo so ekomo de waduane kora wa me wa bebo wa sendua ma fi mu de wa bo ha womwa semwa rimwa hey yes no se di fo po kwa bra me sole na betra konya mi ehwo ya enye je ho ne dos otisu fo no oh jai you right fufu difo judge fufu otisu obapa kasati mi awofa me start adwuma me kwa achima ba me ba na be ma no so abafie osi fesika no mame na me sika ben osi fesika no sem na me bo ojeti fama me na me nkan na madam fo ne yere ka che me se adwuma no fa so wom gisa oba no ye onye kwadwofo so onye kwadwofo nko ade a obinya sika to aka asa no ma me disika no ma no kan o kan no be ma no kan sika ni wie no wa gisika ni de asie de bia mekwa achima be bia no wa gisika ni de asie etiniama no so me fa no dodo na me de gu wonom eniama no be san mekwa akwa gisika na be ma na tisika no so mekwa kape no wa bro me so one na bom akọ Sompa FM bom me dwetri se me fan start dwetri no de asen no de ma akọfa ne ma e ba cho ma me 4 million o gisika ne pe me start adwuma no kwa da fe de o mama ko homa bi bibusa ni sika o si me ye adwuma
to mama konma o start fruit no na fe de omo akonma bi mama konma okay ana me ka chen say sisi a no obewale me no ka chen me say me ba na me start adwuma ye di akora ne beba ye say akora ne so asem ne asem a be ma be ka chen me say on do won pa ba no ma to ma me fa akora ne ma ha ne e ma ha china nti o ye me frɛ me sister e born amane say na be ma ne koso ana me sister say me start adwuma no ada me hu mani ni bi wo akra ho no mana ana me sia no se mani ni de abesi kuma se ko akra wo kra no me wale ko akra no enchai ma start adwuma ana me sia be ma na ma start adwuma na be ma no kra na be ma no kra ka che me se me sister mo frɛ me ama me nka se ma start adwuma enti se obi ababo mama ne de a ane adwuma no ma start ti be ma na ampene so ama ya amfa akra na ama ana me frɛ papa born amane sisi ana be ma ne dem ba ya wo ye me kwa achima ba no wa jiska no no so o mama konwa me ko kan no wa bro me na papa se ne yemble kumase ne yentena se ne yenka asem ya fu ka ye be kumase me ne be ma itike ma ye be kumase ne be ma ne nhye kawa me so me nhye kawa ne ye bedu ye tena se ye ka asem me bo mi nkuro be ma nsu bo ni nkuro ana busuafo ka chance obo me wo so wo mo me obo ma konma osia obo ma konma akoma ne ya no ma wo sen de no achebu onu ma 45 bu also 50 cedis mienu ene eseye to aso e ana busuafo ka se ene wonko no kokodura meme taa no mbosom he bi kwa na bosom no kura enduru na mesoma ba no ma ba be medwuma enti wonko kodura won sani miska na me fanidi ana osi yo wate no koy enti mo kuma se ana ofrem ka tim se wa ba beduru akra na mesi yo de nyame ase na wa bedu dia ene sani miska na me fanidi be ma ni siska ben na siska ben say se ba busuafo ka che se okodura sani miska sisi ano ya mama hu se me wa akra na se wo ma miska na mpa osian obedu ya no kra no ne da ta maso enti no ni fiewra ti wo tu no eti wo peska ha adan ansa na wasani ska ma me de yedi ana wona me fiewra no busa no ne fiewra ne se anya rokole no kra no obedu ya no ba no so ka che ne se fiewo de on tina ho biem enti no onfa dan no ema ha no onfa na rivers ema no ani ame nsumi ni ama nsugu edanim efewa rusanse na nsumi ni ama wasi ba bi efewa ni be yi ni ame na gum on de won fa ho ana efewa ni ka sa chem na me kobo me papa amane ana me papa ka chem se ni enko be ma na busuafo ne na ase ni enko nko buso mo sa de nti abe ma no kodu akra wo no na adwuna sasa ebra ya ka bibia ma etu atwa na be ma no kokodu aka na ye ko be ma na busuafo yakọ be ma na busuafo ma me na nam ne so na me di hu be ma no sa adana ye tena se ye ka asem no adana na omu kọ be ma ni kuro mu makogu awale no sa me mai ka wa ne de omu ma me ne omu di hye ne ant na biem etimi me mfa ka na me mla akra mla me yi me ne ma omu kogu awale no ho anim omu kuro mu ho no krobem se wi aboaso na oba ni ni wa etimi kogu awade esa omugu ni sei omo se me ba me nhye kawa be ma ne abusuafo wan pende abusua panya na ne papa na wan no wofa be ma no wofa ene ma me na nam ne so na me di hu be ma no da boachoa be ma no wofa yo ana magu awade no magu awale no yo etimi me mla akra ma me fa me niema etimi ho no ma na me papa frem ka chem se ma ye madam boachoa frem na ka che ne se be ma na se ni 3 million si before to say me famla akra emra mesisa me niema na me sisa 3 million de se ye fa anko akra e ma sisa niema fa makumasi be de aso na me frem madam boachoa na madam boachoa ka chem se me mpa bi nso na me famla mesisa me niema na me sina me odin ba kumasi no adwuma be na me ya me mpa bi nso famla mesisa me niema no enti me de bedam se se no be ma no obefa me fla busua nsem eto on fa me mla mabusuafo na wo summe mu je awade na di sei acho 6 months mu ware awade ni nyina di sei se bia mu ware 2 years and 3 years
mo wale nya ase ya wale 17 December ye twa mu na no wo nu na di sen na mo wale ye no me hu ne di ba busumi mienu aya na me mama aywa no ya na madwene ebom wa hu oba fefe wan kasa wan ko school ba cho me ko ba me wanwi wonso a wansu adwuma bia isu ama pome na wahunu be ma bosome ama waforo ka free hedu nkran wodi akom wo se ya ware ukodu ya duane na abenu a watwe measurement wodi ato hu wo hu fefefe sei wodi wabesi Francis a friend is enkra kan kam mon friend no mayane na ye musanje se wo niam na guhe me niam na se de fie wo de wonti wo biem na wo niam na su guhe me niam na su gudana na me ne ti wo no ne ni ti nje se na wo nkofaae me pa cho de bi yo mama kwa wo mane so na menya mase na me ne ni nkomo hello Francis. Hello mommy. Mase ma he Yeah na ho te sei nanko pardon Francis nka boko kama pa o ma ne so kakre me kata de me nyo bia me kata no yo uni mai Sylvia usu ya ba cha mi ni pa pale ni fefe December ya no ama wade ya guoi me pa cho enyem na bagu no no na gu na ware me de me nya ne hwe na ye dan wo se wo aduane kura no be no agire ususu se wo didi dodo o ma bi nka ensam no bebre sesei wa beja ne basa boni be no ye me pa cho matani wo du o pa cho umbe tinya ba ma wati se me na me pa mu no so no ana ka se won wa ni etimi tie odu ni wie na me mfra wa na me magina so kwa na mati odu ni bibia problem wo de kawa sem eden a ebebo odu no e die na asi odu no ye bo odu ni na wonu ni hu sesei odu no de me na wo me nsem a me bo nti kankam wo de ma frɛ wo no ne ewunim kakra bi no de ka fa ho wa o se ne ne ma nso aka ho wa ya beja ne basa ti de ewunim fa ho no de o ka ni abo odu no na ye hunu de ebeye me kasa nyina wo odu no me kasa me nyina wo odu no u kasa be ka odu mu sei eti u kasa nyata me kasa se u me bo odu no wie mu bo odu no wie a me kan ye na fede ye wo bia ya kan wo se me na me ni da na so no na si wo mpeni ma kankam edie na asi abai we se wo boro no no mo ne ade edie na asi mam se wo obi a me hu ni se bi a wo mpa wo asem se de wo ka no e ma ne de to da bi a emotions nti wo be ka ne de de na asi me piesie mpa cha wo ka bibi kire me mam enti na me ka se wo bo oduo na o ya ti nyina wo be ti bi ati me pese wo kasa kire me oduo ne betumi kura ba se ye be bo no na mo eye fidie ne de ye adwuma enipa wo gina wa atimi kotie oduo yesi e pa wale suma ebusa cheche una wo gina so ikankam na oduo no de de be ye me no question na me gina so ba won se empty ase no friend o ye na me send wo oduo ndi card man se oduo no ye download o ma fe no mo gusu a mo ye ho adwuma wo ba ye de ten no mo ne niam bebre etu de ye nkasa ye de oduo ni betum isrew fo buo ma me na me de obu ama wo pa chew mommy me wo anim tianza oh waso bro na no kure me pa chonya ni ko wo mo ne da pa to da aduane sususu no kure aduane mi na me ni fie ono na ye aduane me meko fie wa ye aduane ti de na me na da na o se ne ba wo ka se mo be fa akura na kọ na fe wi ase o so mpa ba no ma adai me o ti prima no se me se mpa ba no o se ha wo ka kire ne se wo de aba no ma de wo mpe yesi e ja wo pe kana wo po bi so apo ne na ye mo anyina me pa to o ti prima no ana se o ti prima gina so Sylvia o se o ti free na no ana se obi ne bo wa mane me ti free wa no na me ti free ye ana me na de me ba waro na minim se wo ba na ma waro ntede ntina me mpa ba na fe die ntina me ka se mfa akura ne mla wo ka che me sa o ma mfa akura ne mma ne o ma chena wan ka anchele me me kan se me ma
One canokole. One canokole. Hello, mommy. Me pacho, it's not me. So say what custom my bone. My Islam so do no board do now. Be able to say some of bone and answer me. Ene ni ama no ne nsa be de na ka. No man there. And I'm saying, mommy, board do. Kankam we. Mommy. Nyabotre. Audio no na ugina we. Asam na ye can got nothing to do with audio. But ono na no kasa ono ne ka kire mi o nya me na me pa no ote ya si am audio ni kura de opese obusa ne bi abetimi abusa no ono to betimi abusa o so di audio ono na sema ono na kan nya me na me kan yo what you ono wa ha wa ka de e kankam o ka kire mi se wanya be ma foforo ntimi de wantimi ne me ntwa no wayi mi ka wa ma me wono ka kire o se wanya be ma foforo yes nti wantimi ne me ntwa bi wayi mi ka wa ma me e wo audio num kawa ka ema no kwa me ka say ntina wayi a won hye o se wantimi nware mi bi na nya no ku ne me na wono nwale yes kankam bibi ankoka papa se bia nye grade wo fiti ya no ka sa na wo ye ni bibi o se mi ntimi hwe no o se mi ntimi hwe no o se ntimi hwe no be ma wanya be ma on do betimi ahwe ka se mi ya wo kan e audio num e wo audio num o se mi ntimi hwe no mi ntimi hwe no eti anu ne kofa awalija ye ne baaye eno o ka process for the normal stream me there and ya ko be ma for the na me ka tell you the chow and there ya me problem me ma nya the to the so mo bi ma de dem ko afọ be ma kro na no osesa ne ma kogu ni dem no so won krai obi yes na mo ne natifia na ne kro nya me ani be ma ndie me mani de ka ke mu da na me boa mani ehun ni da ba wono na so ka tell me na o kan agro so ana ani bre na nya bre o ko fa da ni so bi so wo ha nso na je mi nko nso ru na ma wa nye den one for pakan nso ni 23 dia amba nti me pan so wa de tinya na ko bo bu na me den me du me call kankam wo be wo pe no ana me na de duma oba wa yi mi ka ma me ebru mi ya ntina mti bo odu no etina chese wa nkasa wo so awade no nya de a wo be wale biem wa yi mi ka ma me na nti on ka bo ntan ma me na krade ese kankam wo be gi ni fra busua nsem ti wo mpe na awale egu nkrofa ne bre na busuafo e me de ne bre busua o me de na bre ama busua trase bisansa busua trase ya busua trase ya tenase na ya ka asem no abro na wo bom ne chop money na on fa ma me eno ho asem ne ka ya bu awale kankam wo bo a ono na ni mu anka chima busuafo so ndo ntimi male bi bisan ono no so bi na no anka za ya wo picture bi da so ya se wo mia ne konti ne kon na agiregyina moja sa ne da ye tv so e no kore me mbono na ma bona ma wo na ne kon no agina moja ye me mbono ntino wakasa wa ene bi I don't know so akoya ni na dio be for dia later o mi din ko kuma ko asaba akra osaba na me de ubu mi kwasiam panyina na azere enti sese no sumu no a woje no so be hu be ne de sese usumu no na se me nyam na magano na mami e kasa me boy kra me ntwa nwie yo e de e ka oba na me kwayi me be no ho ade na be oba ho ade a na mo a ho ananka be wale kankam na ma ya wie ma etina mti mami me pese obu odu na nsa obu odu no wie a ensa na makasa yesa min kasa biem obu odu no obi a wi ati nyina hu se se me na me jana na so no ni suban na ama we nyina happy a na da be na be ku ase what me manu asemu ai na de me wa no ne pede wa ya manu ai na de me ye be bodu no na nya botere se utie nko ade a baby a wonu betie ubenya baby atie kankam odu se me gina phone so ana ene ye gina so na ye de odu ni tum why bade mo fantum na ye ntie na em se hon na dance die wo ufa odu ni tum say na wo Sunday ya ye di ni ama di kokuma so member wo mo juma mo pa wo nungwase ne ba be gu no shimi na wo wanya ma mi chini fo no so odi wachim wo gina ni pa mu pa na wo kwatale se gu so wo akuna me do ba fa so no wo ko ba die ma wo do this savior wo then time as the ampane wo kan kai sate
the American who is the media. But Nama winning auntie no shimmy now with shimmy on. One will be on obey me something. Well, remember what you mamma on a mouth. And you got that coward, you mamma. Well, from the bow man was that count. Well, I'm a super surprised that we have been them down or about what was your last show. Not watching. So, like this, soon I'll be edging. Listen, and once in the bay was last at 2 years. Well, Papa and Yasha, but no son, Yari. Never sensible book at your singing. Quite one, Ikawa. I did see, I never could. I want to know who said, I think you are saying, about that. If you want to source one said, I made him. She didn't know the cowards. You couldn't know. Semi couldn't know a pressure cower. You couldn't know. If I call who some of the cow and the shop, and they see him. No more woman, no one. And to men of men found. You couldn't know. If I call those women, I'm assuming. Never couldn't know. Women go with Jinasum, Dominic, I is you. May not have, may yes, never couldn't know. Samawalia, come here, be a man. Obey your one. I can't remember our bravo. Man, I hear the name of Bram. I meant to us no. It's no count, but so be it. My word, you made it. They now so many so many so many. Oh, mobile, be bad, Mamma. Oh, mobile, be bad, Mamma. Oh, mobile, be bad, Mamma. When you're not promising, Mamma. When you're not promising, I come out on one and case me no moment. Because this house belongs to your brother. But I tell you something. And the woman one woman is can't one woman is can't consume. Mammy is from a soon. I'm near you. Now, some mammy chop money. Me mouse gather. Oh, mammy scatter. This I don't buy now, mammy scatter. Me mouse gather. Oh, Yamin, so made it. Maybe I'm a cousin Yamin. So, me mouse gather. Me do buy. Yamin, Pan, me mouse gather. Yamin. Now, mammy scatter. Me mouse gather. Oh, Martin, mouse gather. Mammy scatter. Man, mouse gather. Think on now we are with. I'm a cousin. I'm a consul. I'm from the soon. Kankam. What are you Kankam, what do? Mamma. Yet here, what do you now? Yet, my way, and you, I come back. Baku baby, I come in. All the son of my feed and mammy pan because the man is done. Ah, dear team, and not timid in the coin, or so will be more son of mana corner. And also, I know so I read the amount fan to my also, I am with Juma 80 Sylvia. Odru ya yeti. Udi be me ya tem ne ho kankan sate. Ni Jimmy ne maami ye me Jimmy Jimmy. Ensam a wo kekan anu odene. Won wale. Wo be wale anka wo shekawa. Na sa no wan na eja obi. Baba pa me ba. Ma de no de ye me na ahometi. Oye wo de. Be ma me ne neti. Wo mama konma. Ana meso ane ma kura wo miti so a disi ya. Ba mi so obo wa kon homa. Who say I? Your call for 45. Your call for 50. Mammy Pomi Cassan, or yard, the mummy in Unqua. Your call for Flonum one. And I know Bomacom, may start here, Jumani dear. No, Mamma Coma. Mamma, I'm quite Chimamini. Bet made me got tilapia. And you may know I bet us no word D.
adama nkwa achima no ma me nidi se ya fro fa nkwa berry a ono pa ma manfo afla ma me koye ni na mu se ne na me sitie wo hono mu obi ti me friends wo so ate adan assistant wo ye adwuma ti ku no mo akoma asimi kunu ba ma akoma me kwa achima ba na mdibi atose me na de siwu ba ma niema Tiana na man ho kankan nyina piepie mu. Satin. Sylvia. Oso be ma na ogina ho ana se bi won ne ho kura wo hu. Ni nyina wo na wo keka e buru nua no. Adentia. Sylvia. Ma ya na ma me de ka service de be ma ne de ya me na ahumeti ma oba na me de isu asoku gari na se me de jena agusu na se me dia na be ma ifra dwuma ba no wato adwa no wabetira se no wadi na wa uhu dia won ho ama ne wale wo no because subain wa hunu bibia kakra wa hu red flag bia ana won na ntena nche nti wa hu ni subain ankasa amen na ntena nche nti ma hu ni subain ankasa sese o se onyo no waja awade wo no waja no Oso wo kan wo duonum se enye oyere ne me aka me hye okawa na wo ka bibi se wo de kawa na sia na wan na de kawa sie ye no ma me ka che ne se ne yile ne me a ka me ne da sole anko obebo makoma ana o ka che me sane okofa me ba se me mra me ye adwuma sama ono ne ka kire me no bad ye se nka wo ye adwuma enye bone Sylvia oso de boa for your own good wo beto pad beto ne man ketenkete tika no ana na ofisa wo kwakra no ka unkoye adwuma ma adwuma ne de ono ko de hyemase e bla tele ni no kura susu matale no me kwa kwa sha tale tele ni ka cheme se wo susu me no na menye kasisa ti afa na me ba be sha tale no ma ya kase dodo asema be ma ne kan ne san wo de gya no me kwa koma ne so ate na tele ni ka se kwa koma na so munyo no tira ni se be ma ne ka di edidi agolo ma wande kura ma nkwa chima kura na be ma ne kasa me ba wa Jessica no asa kan na wadi asie ma Mary audio na ready ojina so kankam ma me pato mi tie asama wiri kikan so anu odini o adenti na uko treat abaya isa me mami so be kanya mi so no kura ko so ka se ewie audio no mu asema na abekasa ti ewie audio yi mu asem ba ako di enti na abeji obi baba wa na so koye ne sa mami obeka nyame so no kwese me onfa ekoma efe no comment ni nya sika ade am ye nte me to ba yire emu ani bibia dibo na mama onu ni tia onu no afa ko di ntosi dende ni ho mama nyina ba dibo no tani be ya ye adwuma ye ni ensa no dwuma e wo ma etimi tiko e wo ma etimi ye de tani be ya sisi no pa na ekoma efe na ekom ye mi nye no di ye de ndie de me ma obia no ye ofe ba ete wanya be ma bia o tawa tinti ana wo kan sem te wunti wo ye ne ope te wo nwale bi mi se me yire etimi fa so anado ye ko wo be kan te se wo nyo na fo fo ni man entinu untimi nche ne on fa fo ni ono ana mo bo kan te omo frem anajo otimi ye ko anajo Jina so Sylvia ma na ye ko anajo ma me pa cho de o kan de onu ankasa na eye wonu ankasa be 11 no wo ye ko nipa ni bisansa wo yele ko si da bi wonu aya no ko no nguka ya won ko ma wo bi ma na ukunu so akasa ai na mumi e no asenti kuma ne kokono ya bi kwakwa na nsibi sei kankamu so o yire sa wo boa wo na wo ye sa na wo so wi ase no adai opo mommy e dey tin na be mo ba obeka se oyi ukawa won wale biem kankam tie wo maame kakra mame yesi bibia ni ho a ye kan enye yi awale ye ka se besiesie a ope me wo ba wa buru mi ya se mi majuma wa se wa koma babusu afo akodi dioma tem tanya me size no efrem maame didi maame atem nyina se maame jimi fo kwasiampe na obi a we jimi fo na wonim nyansa no wo ba ma wo ba be wale no wo fra wo maame wo fo so didi na tem omo ko honom pro na akasa so ekodi di mo fa no atem nyina ma oboa me wo fa papa na me ne ba hanum se no papa ne kan wo bi ne ekoye tie betimi afra papa no nso ama papa no nso akasa se yekoye ne ekodi di
wo maame anase kodidi wo fatem nyame nkwa na mekoyo o frɛ me so na nyame nkwa na mekoye o frɛ me so na wudi me momi antam ze medi wo maame atasa wo maame no so na enam no so a medi hu no ana enam no so na awale na sagu eti me wa asem ka ono na wo se me de kono so me ni di wo maame atan se me ni di wo fa bi atam ono na si yu ka wa mami ono wo ka to se yu ka wa mami anase de o ka to se yu ka asem ni pimpen so bani na maamo na mane na di ba kumase maamo na mane otufu na utie otumefo bibia ne anu odi wachi utimi pamo mesi abonten no atu prum na ukọ adwuma ya wale ya yekọ akra ne ekura be 20 million eku ami wom sika omode maame ana ma asọlefo sika omode maame ayekodu ya na be ma na jiska ni na bibusa ni se sika ne waya wo so de akoto machine ade ya adwuma na wo so kankam no adre na ase wo ye opportunity ubo mama ne so bi me wo yiri asem a wo kan ni kuo sika nyina wo gifiri ni sam okoton ade ba na yesi waji sika sie wo so lie be no mami mi tie o me nyame suru ni kure ni sawale ne wale se mi nya want di kura se mi eti asem na wo kan wo boa wanyi se sika no bitani ewie kana na yedien ni ednika bitani na ndia wo be yo ba ho ade na wo de ka wo ba ni sika na wo di kotua wati magini sika wasi ni kuofo sika na asole gire na wo je se wo de koto machine ayedwuma meme mami kankam asam dia wo ye kire se asam abai wa ne kan o no kore dia me mami na me to se wo de aka me wodu ba ko bo chem se me na me ye mo du obia mu piem abai wa na ye mfom so ba bi won so aye mfom so ba bi me mfom so ba bi a na wo no provoke no okeka bia na wo record no wa wa no mlemlemle wonim se wo record ni nti mommy on so na me kasa me nyo bia me pe kasa bebre me pe kasa bebre but the was practice say wo ye na me ba bia duru na ma hwe ya obeye den or be ma me problem ina ma me practice say me record na dia no wo ye na oba wo wale no wo koton ade ba say bi waboni dwa 4 million 4 million na ade aboni dwa nti no wo koton ade ba waji ni sam sika de asie say me de to e de life no wo koton ade ba me na wo jis Canada wo bro me fiofo ni na bo radam wonom wo jis kanu samebu ayemfa ntono obi anfle ofanko ba obi anfle wo jis Canada bro me fiofo ni na bo radam wonom wo jis kanu me pe kata bebre kankam we mami da ba na baba kumase me kumase de me eni mi trim kura because ade say wa ukro mu so watu ha da bi nya sa se nyuma bi wo no ma enko no ma bi nkoyi ti o se me so me hwe na me to sa no ma ni nyina ye wa ha se ansa na mesra kankam se be ya awade no pa na wo mpe de atwa to me de ono na yi mi ka ma me na so mpa me san kuma bu mesra kankam ti o ma me kakra why mami dia mi me oba asema sikaro tie dia me ne wo kan wi ansa mesra me person ka ope one day bana me no tenase dia me person ya mami no wo si wonyi oba de ono ne pen de o person dia na person ya ma odi onu ye ma obi ma ada time no nko ane ye show na ma wana mami mo frɛ me na me ye adwuma ba ma ja bibia asam no ye wie ka enye na nko ane ye betena asam no so eti odi obi wo ho a enye sa asam no ye wie yan kan ne na me nya concentration na me nya madwuma yan ka de be ne ye ne unyina phone ne so ne yan ka asam no say obi a wo wa wale obi ba no ye se pata pani pieto kanka memra ne de woro eti de ye ka no so nti ase a wo de fato so ye be ma lawyer serve why no wa ba lawyer serve wo de a wo be ba me du be sia na mo no ya na mo mpe papa ma Mary mami wo ne ba frɛ me na no me kasa na yanka de yi wo se yenya time ni nyina fa ma wo enya sanso ne yi adwuma me to me nsa frɛ wo se age se ye bo wo oduro nyina wie me ni sa time no bra etu de lawyer be frɛ why ye lawyer be frɛ we da se eno Merrick pacho muntete ho na ye hunu ye nim oyin ni me da se enkrai mi enu asemi de da bia ya me ka se aware no omo dikan ebo nkuro nye nkuro se ye omo kan omo asem na ye sha no na
kosisa nchansi wo mfichire ma amene papa aduane ne sa bi na nkwada ye they jumped into the marriage omo huri kosi aware anumu just like that omu ninim die bia ne die kwa akowie die de sase meye die sase they were both opportunists omu nyina ye nkrofo a obia na obia ekope obia anom no because ono hu say oware a de di kan wanya adwuma wanko school anwie wanya adwuma enti oware a obenya be ma bia mana ye dey ahwe no di bibia firinitiri so akosi ne nanso obi ba be ma de wontimi fa wo wade so anyina enkonkoto obi ba be ma so eno ne kokko wie se aduane no yesusu ye meja no yes ayade tape nyina ayade eto ho because said you hu ade no na enkoye nti o say omo manage eniema enti no omo nyina ya opo no no so adwen a ode ware ne konkra ho ne say ode ne kwa ye adwuma sa okoyusu no na omo ode ahwe ne how far ena omo mienu nyina nso kwaku ananse ne ntikuma we ya ni ate enti ekowie se afi na ato se adapa atwa we mpese we be kwan we nso mpese we be kwan na aware na nkasa eye adesua esese mu hu se nipa mienu mo kobọ bra bom we be boa we na we nso aboa we na wo kwa ya hu nkura adwuma na afi na wo kwa akọpa adwuma aye meti ho di onum se wo kase o ma mehwe wo ma mehwe wo ma menua wo fa yire kwase ampe wo didi ma me na tem kura wom ena de eda tie wo didi na tem nyina na wano ya chese mrantie na aba na omo so omo wa omo nim ne saa o omo nim so omo kwa akohia ne ma bi saa o omo nim so omo kwa akohia ne ma bi saa eni nti wo kwa yi ya saa kodidi na tem na chese ono no chese push chese wa nu no enti o so osade wo eko eni nti yesre pa mon prepare mon siesie mo ho ansa na mo awura aware anumu ematai ne maamefo mo so mon kire nkwala no sa aware ne yakwantuo wuduru height say enti okwa onimnia okwa akoye ye tu maafo nso se padwuma ye ansa na wawura aware mu na wontimi mfa wade soa ne nya sa de bewie ne se wo maame pin kura eda enti ne aware a ye ho ade a de pin ka ho no on ma opin dan so judge bisa we na ahyase nanka eye correct eninti yesrese ye nkyerɛkyerɛ ye ma no aware na omo pese omu jump into it no ye ma omu hu die wom na ye nkyerɛ omu se wo behia we ya hia we na eba saa ankoye sɛde ababa we ni kunu die aye ohini medase first of all ababa ni abrantie aware I yes a film and I say game be no more a son say look say picture marriage no enye papa name so ye papa bebre no fiti ase no especially akwantifo bebre no fa sa kwan ne so ware didi ye bebre na e depend se de ye di obi mfoni ne bekyerɛw na se ne wo besi akono afa even first no ne nyina da so koso a ade a nipa bebre no timi kɔ ne yie nanso so ye bai die ne first red flag wonya ye ne se oba ne hu fonini na on ne kukuru ne ho konkran no normally ne wasenka be ma ne mum ananka oba kumase a no the way I am mo ho pre no aye no kra ma mema ne hunu musu ene mo ban ene adwene edida mutirim na da bia meka se be ma wo hu se wa ye desperate se wo ne be nante a onim de obeye wo won kasa odi cool na so obehye adwuma no nso ama wo kama wo no ne wo senka wo tena kura mu no osole ba ha wo de wo tin kran na because nkran na second abrochire
se unso wuti kumase a wadwen ye wo se wo boyfriend ana wo bibi wo ko enkran a na che so wo ye ogoro entu wo no te nkran no na se yen ya ha na ye sabi ekura entu wo dwane akono akotoa no ho wo kohwe ba yen so wo te ase e na sabi ni maami ya se maami te se na mo ken so tufo se whatever na wo ne keken maami no sabi ebia no ompe wasempa ko nkukuru ni omfre wo musa wo se wa na aka ni he onyam nam ka ye ese ne ba no waware wo se daabi ansa ngodi mfoni neba na cheso yo obi asebe no wo hyeda epe wasem enu nti na okokukuri se ne wo koye no ye millionaire bi a se nka wakodi ye enso so nkanya na akohu no enam wono ne so enanka hu nipa no enti media de metimi aka nyina ne se ye be ya wotiwe onidi be ma etese abrante no obaby ani the caliber of man or hwehwe obaby wo wa wotam ne se sebe wo de ne kwa akoma ordinary man wo ye middle income ontumi ne nante ma ne yiye esanse ebia ne bobre no sa be ma ne ntimi ye bei sa wo hwe se ne nsen kamutia no ene ne niema bi na wo hwehwe be ma sebe ne mu ye duru a anka obetimi adwodwo ne ho atena fie ye nyina mem so le ahomate 5 o'clock edwuma me ya ansa na horo me nkrama cage munya hu se masabu nduku se abaka se menye twe enti wo pro obi nso anka sebe obesan ahwe ne be ya ma no enu nti na fiti ase na no opese kanebako no enti me bei metumi afutu a metumi de ama ne se wo kwa aware na hwe wo ho wo free se ordinary man entimi nhwe wo amesrawo ordinary girls nso wo mo hwehwe ordinary men momo nkofa no na won soso eto aso akwakoye se bibia wo beye bia wo nwie ukoye adwuma wo anwie uko school wo anwie wakwa awale 6 months once anwie enti hweye na tumi wie bibi o yini ne me da ase Sylvia adan me ba fe encourage awade no a ya mudi mirika ya na mo kono. Marriage is not a joke. Marriage is for mature people. Enti woni hukuni nyina no man plan hwe mi huwa bosome na obesra me ono da ye na ye ne de unso ye wo de tie ne ye nyi lances no na ye nkɔ burumfumpa sabi ye nkodi ye ho a eno no na wo hwe a awale no sex ni wo mu na nso nya no na ye ni nyina enti mesre ukunu ye besa afre no na ye frɛ na wanya sempapa bi anka ye behwe na mmom se nyame ye wadom na unya be ma fofra Sylvia hwe wano yie sa abufu kura ba na hwe wano yie wate o provoke se den kura ya na wato bo ase kakra na se wano betra be ma na kone maame so ne ade de ho de me ba ebroso pa na na akua me dofo na akua e wo London Peckham hima Mike Adamfo na akua Chelsea godmother obapa na mishra waye de no mensaka na mishra papa eni ade fefa monso di achi yesi tachi ma yansam ketu akohwe mbi wai wabi emu stay ya madofo nso to ma mse wasani message yo so chiawo my husband baby me no boy na wo me former station me jene so pa me jo so difo judge ya chia Mike no ne ayo den de ya na ebana ai de ebana de judge me da se judge wadawroma obabei ka be ma no opere pa o opere pa because of wadi kan wo baako na wadi kan wo baako wo baako na na adwin mu hyede mie etu okohia ablantie ya immediately no kase obeware no se be kanyamfum so obi no obi timetwempra che ekọ akiri me kwada nkam tutu se kam twempra nche ekọ akiri but wodi e omuhia ye na odi 2 months na be ma no e de wosie ye woyo abehye ne ka wa kamfum so bi anim ka boni bi anim wo hye oba 3 days na wa na ka boni nim adwin no enemu mieye be ma no kasa mu na adwemu mieye onye macho se wo ye macho a ene onim ababawa enim aketesia enim oba panyini ni abrewa enko be so ababa we mu ye because we wo so
mistake ne ko be no wo ba ko pe but wo be ma no nya ma che odwum no yenti no wo fa ne se wo nyina no obi anko ne sada bi ye nwale emma 3 days 5 days enko so ne yema nkoton ebi nsi ye be ye tia santero je bi nsi da oba ko ye adwuma oba ge kura na se ono ye adwuma no ye fre bibi oni mu ye dikakra mi fa se me mra dwim ye dikakra eti kamane nyina home udi 2 weeks bi anyo dwu no ho ansa no mra dwuma amra ye judge asetina be mane mami wetina ye no enwe ye peye adwayi sabin producer so oba no aduane wie edi so makobra ne ko adwuma ba ansa no odidi a judge asemo me di buo masem nyina emu oya twebe ma ba ne twebe ma twetwa fufu amuna wo sabin producer oba bi won kwa yesi ni pakura na yenya no no yetimi boka almost 20 million udi fufu mpresa da ko judge wadawroma ewum se asetene mo odin wo nkrade 50 series e no ma body bi anim obaye no odwan wo wie edi na efese ko bayi ebidi dia men na bema waje wudie no so dia men na kamadi mu nkomo na ba wo the tape measure na mami eye tele ni dia na se carpenter de se tape measure na no odene wo measure mo je ye ma wo ho se fufuo jaji wadawruma ye measure mo asa measure fufuo a measure nkwamu nam be mane nyama twu na adwum ndo se na adwum do a aka we wo sa obetima hwe na build na mana abeka se because we wo ye no na adwene mu no to ko hu be ma we na wo ma no kwa ne try no ka we ensem na ko be ye matwo nyini ama oba we abeboa no but of friends we gimi fo me hia oba na wo hia ne ba na no hu de obese ohunu oh enti ye be sire ye memo musi so no wadwemu no ankofa wade nton so wadwemu no ankofa wade nton so ani ye mfo bi paso fare nche ho akate entete ne muro no bema bo ba wo ye tabu bema ye zip ye gaba bema bo ba wadwemu nyini wadwemu no eja bo ba unim de mema bi obi bema bi timi boni kurumrim mene ha se ya before dear pay me the oba kana me the aye na wo hudodo wo ti fu to amene na say trader chako na bo amtim me yemu ye kama ayu enti be sire me ma no madwum no ye mu oba before my one so me ma na ye ntu ye bo ase jaje ne die asa na ye tu adi o ma anu de otwem wo ye wo so me 1 month ye twam anya yi jaje otwem wo ye and the measurement be ma ze aduane de bia ma wo because kono ne steady ni kakra eka ye fu anya de obehunu bibi wa ene ne kwasem 1 month krim se me kwa kasa se wo ya se asemba na aka no asemba na aka no se woni ne twempɛ de wo hu ne ewu ana me kyɛ se oba de wo hye ba ma wo di madenia makakra e ma ho so ntɔ ho ase no kwa bada yes empratwe ne enko sakeko oba umudu because of nyamia dom ye bomo ni me bunkotodwe e pa che unti no nya bibi tu o cha ansa no kwa bada no bu kwase ya onya baby de ho ase me da ase ID family members nyina awie ye chiamo ena feda ni boy enso etu drinks ewo Dr. Caesar ane omo so se womo hwe ye dedende ye mfa frefo du na e my next case 05549319310548 931931 na yen shedi bisi. Hello, good afternoon. Me pacho that's I Sompa. Only Ghana from the Fubino. Eya kuchi papa. Why didn't man say well my so by the minimum then they need it and even this buy must be the buy only. No other people can no watch can no watch. I want because I want way and could see aga. Oh, but you can't be on so your body our life no wa ko so me name fan na. I want that emotional no. Hello. Hello. Oba him Audin baby akase free. Oh, but
just friend everything conceptually to pay us. Yo. Then you Bokona. And your name may yes, young. So, almost flower. If you can say, no, she will be to the room. I had a Canadian tickle younger and the wind. To the back of that saving yaba, also the grass, oh, can you took us at the bema? So, yeah, say hello. Hello, mommy, number 2. Me ba me so you now swear. Oko. Yankwe. Our radio, Mokabum cry any call by no na. Utim so better than Kabay Mawa, our renate. And now bounce there, me, Udi Mammy Atama, the Mammy Atama, and you tell me to be a chow. You, yeah, that's it. Hello, mammy dear, ha. Yeah, that's it. Hello? Hello? Pachodin, baby, I can say free. Yes, I'm Abu. I can't see you talk like that. You Abu Yanko. The Zika crime is so how many say. Answer the Bema door by the Legion and war by no see so. If the third I said, there might be at the Venus to get a show by hospital. I won't shine the back. And it's a Bema door at no bar. You, Obrachre. Hello? Madam. Mira, di baby, I can say free. If I go fit to get any fresh say what. Yankwe. Na sana mente ya kwa mitifi ya minyao shoga krakra. Yo, me voice no korana say ultimate send no voice kwa mama miti ni da bianga mandi be jon pa me jon so pa ba ma na bia me ka say awale no wo di mun nuriyo ina o mu koyi di mu o mun nuriye o she ka sana o mu ka sa ultimate say o mun yini wa awale no ina o mu ko ye ndi metro say mamun kam mo 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 obi akon ba bi grasi. Yeah, that's it. Me be kro no wa bere. Hello. Hello. My name baby I can say free. The cassette. Yo, Yankwe. Yes, Dama no oba to na wa pa. Yeah, what dey normal one to ba na we dey take much atoso adi kanu at. Isi akola ja no ntemo pe ya na ma ba dey pass. The Berman, the other part of the family, I think all out to Canada. What kind of an honor down on the yard open? Madam. Yes, yeah, that's hello. Hello. You didn't baby I can say free. I'm a coffee magazine. Yo, Yanko. Yo, me present the Kagafra. Obano, I'm Muariano. The sound said Obano. Our real is so far and nothing out is not terminal. I don't know who can kind of open a day. If you are real Muariano. Ono ka so ko wale o. Won sumu no no ka so be wale. Be ma so no nyina. Mo na me nie ma no be akodro no. Obi sa ne nie ma no emira no. Ruko no kwai. Endi oba ko fara wo je be gene nie ma no waja no kwan. Enu waja no e be. Mun ga ga jiro ba. Wadi ni mu awade da so awade. O ka so be ma o kan ka ze. Tumi so agu. Wa kwala yi wo Sylvia. Wutu wo mpa dwumasua ho o. Wobetimi asua dwuma apon wo ho abeya ba ewura ba yiwa mua ama be ma bia ware wa kyere hye so atasa na me ba me ne o kan wate makeup si ni ade yi usua kyekura no wanemu na sika wo sua bi na wo niam de be je wo niam ma wo na de ahu de besie ti wo de twa akoma to ye mela Hello. Udi ba bia aka se free. Oyini di ba se ka se ti ko fu. Yo pa yankoi. That man on it. Be a castle. No one. No one. One of your yeah, that's it. Young for friend you chat away. Now I am fine NC. Hello? 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 Hello, good afternoon. Afternoon, din baby akase free. So, I said Linda. Akase free boy. Yo. My
mama mo maybe a study about something ha or him in my marriage and I say well so you know test your pa na mo yen na menshram na me ka so ni aba no say on try adwumanye if say oba wa ma ware na won so de ni adwuma titu kra obu ono wa fa wa do ko di pa won kra ho e ma say de ni abedi kra wo susu ama o ya sa na say won wa so so what kind of mission na wo na wasa no gba be ma ware do ko ni hia o di bo ni di ke ma e ma ni ti e ke so family ma wo so wo ba ba bia what's the number ama mo ni na mo dia bo mo bra ni am shamo ya da ma yes we are say ya dia see am so for computer so dwadi mra ni fa case number 2 and to us ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sebra ene massage ni bia ba fu ni amapa ene animdefo ene wo de be miemia kakran kosisa won so benya wayares ana wodia no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana make am for dia mawo ye fun yade de eye munketo akra yare bia e hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso s line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be hu universal natural clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Naminti Benyawayarisa. The glory belongs to you. Jimmy D. Ekwan papa wonsa betumi aka osika a wohia intemgyinafo biara. Wo ZPay so no. Wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso di 10 cedis. Na ya sanso de kasamre apay wo so. You sika wo ZPay agent a eben wo. Na tua entity ekitwe bi pe. Sompa FM. Sika abie biara wo pe a ohaw biara nimu. Se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270#. Na fe wa bo option 7. Na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika. Ye ho no nya wo pe na yeye. Bank for bepon. Na ZPay mobile money die ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwensidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho ya paa na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke rasa wan sha stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini ya ma ya ho akwa benne mi papa sofo bi di ni birthday prophet amofa entry Henry owo chimi akwase ane ne papa ne ye papa labijima sofo ya oda so ye nyame sofo a wadi ni huni na wanye ni hu fi kra sedi ogina wani munyam mu no sa na dwuma yetie ane papa amofa ntwi Henry baby a obi na wudi wa wodai unu ya ba o maame meni afiasa mo Rosemary ye wehye wa wodapa nyame mangosra ne no so odomo no so kata wani ehunasem ka
wanu masɛm no mmerɛm na ɛhyɛ Kristo a wafrɛ wo no animuonyam. Hip 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 hip. Hooray. Sylvia, o maame, o ba me show yi so a me nya akwa. Dem DJ akwa ni enwie. Me ye be frɛ boy no. Ye ne be kasa na ne kyine ya akwa pa. Ye be fa so a unsa be ka wo niema. Na kakra wudi ne so unsa ka. Ye be kɔso no wakasa na ya pebibi ama wa ye wate. Na be boa wo. Na da bi wo betena ha na enyina ye nimunyam hya amaye. Na watumi atunkuma ne nsofo. So ate ma bibia hawo. Achia ne mui edese akasa bebo nyina de wo sai wo ye young emiri bebre wo wanim ate ema we hawo. Yo na the way first anko yi ni nyina ye why nyame fa nko case number 2 Adwenyanta Kuropa market Kumase Weye comprenante accused and a defendant assembly mine any committee members here wamu wa kuropo call all day in court wawu minyanta yay now to say oh ye yo me hwe me anim we a utiri ho ayefe nya hwe bai e bia waduro no de utiri nwini sei ya na be ma ne ha how me wo baburu me wo koran me wo baburu me wo podua nananom diem de na ape acho me pe bible iyo me ko baase aw ene na chese yehu ani wachi enhira makuo me so me ye baasere ni me so me wo ahaya afehia man ha me wo haya so am haya nti asore ba wa bai de no kore be adwuma wa wo me pagya kosoro me adwo nyanta me adwo nyanta kura me nsem bible kura me nsem bible ye onyankopon num asem baasere nyame din mu baasere nyankopon din sa sema mekan no kure turodo kontompo bie nim kontompo ba kokura enim onyame boa me all day in court wow me awie ya wo ba wa beto me hei yo mpanifo ndamase ya no akasegu akasemu num mpanifo media duanyanta crop market ye bo wo mu ye bi eduan ben fie aduasa enim history wo atiato mi wura adwo mu ho no mentena fie eda nyankopon ti mento mi store mu eda na ebe ye be me fanse bosumi be nsia aseseni ena yesi ye besi kropo edwan asempa Sompa FM nti wo mu ebesie no wo assemblyman ani ye hia ka se ye besi dwan ye nyina ye anobaba ye kasa ya ema esi pose ye besi na eba se wo mu besie no wo ka se efa meme wode de enka no wo mu si fa awie eni aba meme fa ho nti na wo mu a wo fa ha no wa pe baabi amo matena na akoduru ye me fa ho esa mu de nya ma ho nti ye mpe baabi ma mo pia enti de wo ye adwuma no eba ye no no wase gise obu ye ho nyina ansana otumi aye adwuma no meba na baby saw honorable musi enkame se ya kame na mo ye me den first no se o jai o de emma ho afi na katapila na dua betu se na me nso me wa patani wa pe baabi ama wo bia akotena entimi de kwato wo edwano na wo hoyi abena ma me wo honi patani woni ma wo toni eni
Any I won't some ye. And your mammy tone. A baby siabo. A good fee. What woman yanta? Euradia hira. Montilla me say, wo quaha. Now where you near ma, no way are you near ma. Until you do me dear and soon, yam near me soon. A done so toya. Mammy Antayana, Quesiada Metabo, I baba what yet been a woho. Baba Temo, me back, Shemia. Ah, be all me poor solina me chama, me betadia woho. I am me. Brebi and Pabwa, what pay us them says some puffo, Kuropafo, Etiamu, Jomu Forma, Obano me tata dear hopa. Aye, 'twas so woman. Enna, what pebe beer will be a cook. Nti me de koto wo ba bia ni wo bekai nti wabobo table nkiti bi wa de em sa masu bi awure kasa ana wo ba beka se assembly ma se wo faha be tredi wo pe me ma mi nsa so wo hwe mi nsa ne so a wo de ma me na eniema we take away bowl no kura ba ko enkum Tia hɔ ne yɛde ama wi. Baabi yɛde ama wo ni. Aha ne yɛde ama wi. Enkum, me nko aso. Me de me de nneɛma sisi hɔ, ɛkɔ tena hɔ sɛ kametia hɔ. Wo mu si da. Tia ha na wo me yɛde ama wo no ni nipa sɛ na ɛkɔ hyɛ. Wo nko awo de. Me ne me ba sese. Wo ba no a wo hɔ no ɔtɔn ne na. Mo de ha man. Go mu ya dan asuru sei no wo hɔ a na abu na abɛhwe so me de me wɔ no ɛnam sei me nwu ya me nim ne menya ɛnam yi me ne ma nyina akɔ de mba no kasa nya mu so ɛba sa no wasɛmbre ma wudi adanse wo mu hɔ nyina di adanse sɛ abrantie bi wɔ so ame ha ɛna ma me container ɛna me toy me toy kra ne anya ho hwe me de nneɛma kogu mu no me de rubber na akyekere so no matum sɛ de obi ba wonhu sɛ bibia wo hɔ ɛgya nyame adawro mam kɔ atɛkyɛ pacha ma yɛ hɔ yie Sompa FM nan ebnadan me wɔ hɔ a na ata aba sɛ hwan ne friend ata no wɔyɛ committee member yo enso yɛ hu me hu sɛ ɛkwan wo mu bɛyɛ ɛhɔ ɛyɛ kwam me ka sɛ nyɛ kwam a na bra me nyankopɔn wo na akɔ sere hɔ ɛma ayɛ kɔtena me de container no abesio enti sɛ abasa yɛ bɛyɛ kwan no kora nka bɛfrɛ yɛn sa na ka sɛ bia sesei yɛ bɛyɛ kwan enti me de mo ɛkɔ ha ana sɛ obia mpɛ baabi mfa wa me ka hwe ankyerɛ mun ka hwe nkyerɛ me kɔpem da benada ɛna ata ba sɛ ante yɛsɛ oniɛma yi firi hɔ wo ma yɛyɛ kwan nam sɛ wo bɛka asɛm wɔ sɛ pa kyerɛ me ɛyɛ efiri dada nyina so mo se ɛnkame ne deɛ wo ma buɔ na to agu agu ɛne wo mu de yɛn aba ɛkwa mu ha no deɛ mo de maame no eniɛma we enkum enti me kɔtɔ container ɛna me bɛbobɔ ha baabi a take away boy dey ɛhɔ no mu de maame hɔ ne yɛde ama wo yi na me bɛ kɔtɔ container bɛbobɔ eniɛma yi a ɛwɔ fa he afei no na no wɔ baayɛ ɔse yɛse me deɛ ne minyi mfiri hɔ na wo mu a yɛwɔ baabi a wɔ maa me bie ne deɛ ɛnka wo mu ti wɔka na ne madwene no ɛmfa ɛnu nti na de bɛda mo ɛfiri sɛ wɔ mu tumi ha deɛ a na wɔsɛ mfimfini hɔ no ɛhɔ nyinaa yɛ kwan ɛkwan korɔ no a ɔwɔ sɛ wɔ mu tu yɛ nyinaa ne wɔ mu ma yɛ baabi ɛkɔ tena na baabi a ɔmo de ama wo ɔwo me wo si ɛhɔ hyɛ yi ɛhɔ no wo hyehyɛ nneɛma no a ɛnyɛ yi maame ɛsɛ w'ani meka ne sɛ ni die home so difoɔ mo kɔɔ hɔ ti me ne bɛkasa me nkɔdi adwamra sɛsi a asɛm yɛ nwie kora adwada yɛbɛtoa so ɔwɔ me trans ɛn ha ho bebree why na yɛnim de yɛbɛyɛ me paakyɛw
abusuafo asɛm yi a yɛka ho asɛm yi obi de ne de aba nso de da ho a free production line 0244 809 641 so wɔn frɛ yɛ a yɛmfa timu asaafo ni kura mo yɛfrɛ mo a yɛ a mo mfa 0244 809 641 adehyia mo wɔn kwansa kentampo ne atebu a mo so mafra mo de case ba no yɛ boaboa no 31st July yɛ wɔn kwansa ya ɛhɔ ne yɛbɛyɛ adwuma no firi ɛno nti yɛbɛsie mu hɔ koraa ayɛ ne bola sɛdeɛ nananom maagye yɛ atom atade yɛhyɛ me kaman Efra Sokore Mampong Veronica Fashions and wapam ya where you was rap of ataba me no ama me yasem ketwa se kaba set ifrata de straight dress bibia obepam na kama ma o Gundis Park baby aye ketechew eyi no a frɛ no 0244 292 372 na me maame Becky o my bibidie Becky ye papa Dr. Bless ne yere and no pay of frey obi frame and I will see obi all will be on in Chelsea on in Bekasa no was stressa was of mammy be feeling rough baby I'm a shama Becky yɛda ase wate nyame hyira so ahwɛ yɛ papa yi ama yɛ woama ne nim de ni nyansa akɔ soro san sɛ bɛrima betumi ayɛ nneɛma bi sei no ɔba papa bi ɛta n'akyi mabɛki onyame hyira akɔ so abɔ mpaeɛ ma yɛ na yɛ ntrɛtrɛ yɛn kwata bɛm yɛkyia adwumayɛfoɔ no nyinaa ɛwɔ ɛnkran na ɛyɛ bola Miza drink papa abarativo no and the Italian herbs and yet they are into no might see one Emma utumi ja onai kama Mizo ni mu du manum bi ate saduane akasa na 5G deɛ ɛno na boa mema tedua yɛ dendenden mo mutumi de wo so mayɛ ma wo nkwa pa wo mani gye ho wo de yɛ adwuma no we no nye de untumi nanu bia esan so ma woda kama manager Daniel or 21st clinic and we are overseas Bikani supermarkets Abawa post office and Omanje Adumni Asumje Junction after Baptist University Buakwa DNC Ventures and Omanje taxi station yani charity hospital junction DN Muchena Sachi Enterprise Asafa Binchi yani VIP car park bo animushe 0246 270-221 Zpay to Zpay we akrade a faso edisika madofo a wobetimi age adie fast baby wa ucha ukoya na yatew ye de wo de to so no yes ache usika umpe we ye de ben na wo pe the obeya ne so obefa fun adaile *270# o press one hour register with your ID card na fe wa send usika no obra no so be diale *270# udem 1,000 cities be a 10 cities ya ka bia 5 cities umpe we ya e de pen na wo pe yanka se band ya pon ya bere yenya kwa wa ha network nye bia sem bia so ebi enim Zpay die yes GD Amuzu Odonso Dr. Amuzu Odonso waye mema tedua ho adwuma gye ho abasobode na wate asi e ma ne de no so said ye be na ma yakodonku ya mu be yehwam emu be kye na ye sefo na tumi aboa wo bra wo yi pay so yi tutui watumi hold eh po kwabra tie eh ready yakop hey before Paul judge eye me bibia wadawroma aminti eno de Dr. Buzu si enkrini mu dia ene na ye holding atra ene odi se obaja pade akoda kratimi pie firi mu ba ye timi kura no sama ne esa akoda ba bi eda emfa wo no se de wo de na ye unya Amuzu ane heba powder di gu kokom na tea so de na de v no bi fefa na fe wo de Amuzu v eso egu milk wo de milk be ho ana ewo de a na makono no atia tom mo foro mo ho saa eno na keteche obese osi nyame te soro no hwe o maze ye de ejere nkwaze afo ye buru fumpasa enti me pa chaw baby a wo bi afre 0247 776
74 na yemfa bi embrel maami abe oba yasanto oba kokodufo ewe ebre wonyame yi no so mo ngwa honhom ni wona mo fo ni tanko yi ni bra ensanya de wa sickle cell mojamu yade na ye nimu da se bibidro betumi asa maami abe ne ma ye hunu ye only heart yemfa nkokolebu wode adro be kan matokro no atua fa brodo be isi kan we tro sada koko pema woto ni amoja nko am syphilis ama umaye no eko obema oso obema tedue ni maye dudu ne dudu ye wopa ono akasa wa managei ye otano so apatrapa new site friend 0243 345 392 ye no eni komo traders farm enterprise for the traders charcoal powder e dia bedwa maso die powder yellow and black and so ene ye dia ba o se wa no maduro bi abroso na usuro se ube wu a fagu nsuom ne nom cholesterol jejew sisi umo gentry kwan di stroke ba fabigu nsuom na nom wo kidney no wo hawom wo furu instrumental we fry kutu no fabigu nsuom no wonom sabro sonya hangover fabigu nsuom na no be ma we nani akama halitosis na wo so enu pampan fabigu paste no so na fatwitwiri wo sen kumase ubenya bi ewo Freddie Mens Danny Herba Apidank Colina Misty Herba ni baby a ito no bia Freyen 0243 943 413 Kayeno Emmo Nkomo Universal Natural Clinic Universal Natural Clinic ye tini mo enompemu adwuma waposo wo je chese wo baby na abu pa na enompemu wonti mu na atoato a wa bai sasabra man kotodwe keka bomu stroke nti benkatachi okoma busuane nya bidie wakade sari na akodan Universal Natural Clinic ye wo mfidie nwanwaso a ye di adwuma ayem cross ye 2 typhoid ye 2 hepatitis ye 2 na adwuma ye fo na nim ti malaria onum atoa nyonyonyo aje ho a ye atonsu S line ye be bonsuom wa 0556 244 102 0200 158 272 Universal Tabita Kume so full alignment ya ukua da bia yesiwa ye free screening ema prostate ni diabetes fo nyina me patwa awomu hawo na usisimo ene ka wodwe tedua mu hyehyew ye ma heba treatment ni ye omogya mu hwehwemu kama de ma ye watakwa de ni sunwan so full alignment ye no mu de anim hwen cry Firestone Food Bridge wa Tabita de ye gina ye na so freyen 0202 347 647 kanisa edudo ankasa usisi eya wo ya ojo nwanye ama watofa obra ya no ma sisiye wa ya se hwew candida syphilis gonorrhea be ma wa ye mere prostate ama otadua na ye de ahoma tumu ama wo me pacho moja ne nyadwuma yotu na pem ho a kanisa ene beboa wo ubenya bi ewo eye Techiman Baseline Pharmacy Kenten Taxi Rank Kumase Kolinak Missy Eba Dani Fatima Dani Heba Freddie Mens PFA Enkrai Ukaishi Drug Lane Nana Boache Eba Kubedia Richco Mankasim Jeff Heba Cape Coast Pene Heba Takwa Owase Bibidrofi any Baseline Pharmacy shops are holding in Emu 02478 874 36 na Equaco Gym 21st Clinic Hospital Kasiye. We are the sciatica expert. Otu asinti na etwetwe samai be ma yadwuma kakra no wabre wo hye ugina ni paduanum wachiri kase wachiri bremo kwa na yelshow na namo edi kan de aniti no ya na 80 na pa ye wa hwa overseas ye be Alpha Radio 054 0540311311 21st Clinic. We are the sciatica expert. Wow me na cheze say dia na apese hema wo ne me kan se amni baabia me mede ne ma no konti wo mu ma me baabi na me nyi ma enfam na wo mo maka na wo mu nyina nso afiri ho obia wo ho na de na wo kwa wo no na yesi eno na nanka me pese assemblyman me dase difo moko ho judge moko en se ni metie honorable se wo be kasa o GF wo so ye ko en obi ani kasa na on se ho ye kwam bia so
omo ho nyina so wo soro so wo fomo omo wie store na omo yi kwana tum enti omo hyada nya payment ayi se ye de ho ma wo na emu hang ho enti omo gu concrete kakra na wo ti wadawro ma se o ka se obeto aso dwala ndi enti adwada bedu no ye ni assembly man so ebetse ho ye fa frefonu na ya sole na efiada ya mo fa fan form to ma me why we are near the atum wo fan form and me me are boys and no na ye de besa ye de awie edwumadi no 05519319310548931931 fan form wo yo we kropofo asem aye ma me abetena ha kan kropo dwomfo ma amutie yen ne mo amwo kropo mo mfra yen na adwada yen to aso. Hello. Hello, mama. Pacho din baby akase free. Mpacho efemo fire, mpacho free antwa. Yo yanko. Mpacho first case na sa na meka kakra. Yo. Adewa kwa mi hunu je, be ma no. Odi oba ko nkran no. So anya oba no boni anko ba ni se and ye was so banding tina and yes and ye will be obanable because then I will be sending some now say recorded. Sompa FM. Did you record? And to what me go along that I record the video and say now. Well, I mean the Obana and the first case in the Mesremo, we show me pan a bam and a joy and in it. Couple for mon frère. 0551931931 Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pajoga se free. Ase free, wadauroma. Mekase freedom, maybe Joe, the police officer. Who can say freedom? Na the idea is to say really no money for them to do it. It did a be a clear fast why more pretty and now I am not in pain. Now then my why Obama you could come and again say them no country. No ba why you one man say one question idea or question idea ni ban so no I want to defend the solution. They remember I want to say something to see opportunity to be my and more and she will be able to do it. And then yes, I think and very normal calling to put out with you. Can now you call it about it now. I don't know if I celebrate them. I feel bad you are. Once you are about them, you which I want to. No, Mr. Can't better making me say a man last minute about it. Yes, Fiada was say, or to draw brief peak of few red do Kumasi Antoine. Ciao. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, din baby akase free. But I said hello. Hello, it's you. But your first you participate boy now, you are an I woman. Yo. Sometimes almost need bus stop. And as a car, you know, bus stop. No, so I joining the Omofo Kano. I to bet you go to a bus stop one Omofo Kano, no Swafrubi. Wafrubi. It is a late Nuna. Later, no, the scanner on to be managed scanner. Now, they are making a native somewhere, baby. It's a empty on a sana at Nibanita sometimes, so. And a second case, then I'll be only that now, all recording. Na jimuno na jimpabia mau you when we obey and to record the go for future reference. Hello, good afternoon. Afternoon, baby, are free. Pacho, Sompa FM. Ane. Papa, I can say, I know my phone, I can't for life, no one is a cry. But over 4 months, my son, I want to know in the back. Wouldn't say, I like that cry. Look at it, didn't buy a man. Was one stage, my son, in Japan, age, man.
And you buy over 10 like that 1 year, 2 years, because I'm getting some of the and I'm training 4 years, I'm training that I try to finish our life no steady here before. Oh, yeah, are you wait? Oh, yeah, oh, you are life after I have only after I have born. I thought for now, I'm confessed my woman, and I'm going to back here. I'm training because my life now is different. Yo, yeah, that's no so good. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Your family Anaconda, the first Otivian, about to say, the constituency. Yo. Lady na, on a office Kumasi, call Nukunoa. A cost problem, Katra, Nukuna recording or no. Abrantiana, Yadi, as I say, Abrantiana recording our recording lady meeting, I say, or better one plus everyone, I say, by the reference. Now, lady knows no one about Katra, as I say. Mami ya wo connect ne ba ma no ande ya koye ne wedding no minimum say the same mami no so no emra wo connect ma no no say na oba be na ne woni ne ba ma me ya yakoko nhira ma ati ora enne akoto say problem ya ba ene wo gidi na asu na teme gidi na busa for so atemonto on so no on hwe ni yi the way na panel for do ka say ono se na no ya ya ba wa no on hwe ho no connect wo ne so nya ba ma bu pe no de ma no pio sa na de ya mata ya be ta so ama no wona nya me nyedwuma yada se yada ofreju medie no asi wo me ye tu ahyejuada wo de yi ye nwie ejuada wo besin aba ni afra assembly man committee na fe ye hu asem no ni nedua gubere wai tie ne ejuada ye be fa second case ti wa ai udi uduru ha no don kokora ye na ye wie first one na ya fa second se be ya me mpese oba betena ha bebiri why ti duru ha don ko why wo me mi chi adwomfo ma ne nyina ebusua ye de mosi nya mi hira mo adofo achem danfo committee for brand nim of uso for poku any water for nyina diganga sene ne yere agoziara kwa istaje wa chemen sana na ama any sama do bia any adofo amwo wodan nyina eresi any obi bia yedamo ase abrochirefo amaje yatum nyame hyramo ketia yes sorry na agudie mu fo no so ababeto so de amamo ye frem onyini ni amakrancha da zo of mami premier ni asantsemai Jimmy Atsumu mami di fufro wo bapa amesa Sompa Nkomo de bola extra large yam fansa fan form wo yo